16. veka. Svetom arhijerejskom liturgijom, koju je episkop Kruševački gospodin David služio sa sveštenstvom uz učešće vernog naroda opštine Ražanj i osveštavanjem slavskih kolača, proslavljen je u manastiru Grabovo Petrovdan, dan posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Petar je bio galilejski ribar, čovek velike vere, jedan od 12 Hristovih apostola. Postradao je u Rimu polovinom 1. veka. Apostol Pavle iz Tarsa, najpre gonitelj hrišćana, a potom veliki propovednik i svedok Hristov, postradao je polovinom 1. veka u Rimu. Manastir Grabovo podignut je na temeljima starog manastira iz 14. veka. Na ovom mestu liturgija je služena 110 godina pre otkrića Amerike. Naime, manastir je prvi put podignut u vreme cara Lazara 1380. godine i zadužbina je oca Vojvode Crepa u narodnim pesmama opevanog Orlovića Pavla. Hram je podignut na temeljima 2 puta rušenog i obnavljanog manastira. Gospode Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu i čast svetih, ravnoapostolnih i prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, čijim molitvama primi sve milosrdni žrtvu ovu u svoj nadnebesni žrtvu. Beseda vladike Kruševačkog gospodina Davida upućuje nas na ljubav Hristovu i apostolsku službu još od prvih dana hrišćanstva. To je osnovna istina o nama, da se mi ugrađujemo u telo Hristovo, da postajemo telo Hristovo, a on, sjedinjujući se sa nama, kako je apostol Pavle, jedan od današnjih slavljenika, rekao, on počinje da živi u nama. Mi živimo, dakle, više mi sebi samima ili jedni drugima, nego Hristos živi u nama. Divan primer zajedništva i posvećenosti crkvi pokazala je porodica Miletić iz Gornjeg Katuna, koja je imendan starije kćerke Petre obeležila sa prijateljima u manastiru Grabovo.